The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi kiway. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Ka Executive Committee jong ka Giant Hills Autonomous District Council ha ka nyutrek unailar aja Pynkhreh hapo ka jingelam u Chief Executive Member uba Thombor Shiwat kalalek menjurip de ka Īawmusiang Complex hajawai ha ka ni ka jingjurip ladan lang u Deputy CEM uba Laski Rembai ki Executive Members ki bekentop ya uba Bison Roy Yano uba Moonlight Pariat uba Hamburters Nong Tudu uba Penchwan Nang Len uba Aibor Lang Shadap ringkat ki officer ka council Kajingte ya ka Īawmusiang Complex da katanat PWD kala jandap bat ka JHADC kala let ban pet ya ka jingnya chakmat ka jingsna ya ka. Habakren halor ka ni ka jingjurep uba Thombor ulaong bagadaw ka bakong san jong ka jingjurep kalong man pet ya ka jakabo transformer na kabanta ka ni ka complex. Namar katanat badai pet ya ka ni ka yo kala pa jingtho siya ka council. Ka waypat kamat kadai halor ka jingpan jaka jong ka senra jawai ban penne ya umuknor ubadan ha ka ni ka yo na lor ki ki junan kam kum ka jingkiar kan ro. Halor ki Basa ni ki stall ki blashna hapo ka ni ka complex u CEM ulaong ba u contractor ulashna kat kum ka plan but estimate bala Pynkhreh da ka PWD building hinre namar badang don ki jaka ki balait hapo ka ni ka complex ka isi kala don ka jingper khat ban shna Pynmih shu ik Basa ban penmentoy ki nong di jingde ka jingmut ke yang i jing sket kat kamwa da penbai hapo ka komiti din wa yo i yang kiti nagaliang yang di departemen wada thok ke chali si ni benta wo penbai halor ka wi ki phang di wa MK mi ito yo pa ye hewon lu penchong ne bu yo transformar de won kong bar ka wi ka chiti to hadin wa pan nagaliang ka sei rajwai ni benta wo pan thau go wi benta wo pen yo penek yo ni mu kenor ne mu kebai de hadin wada lai da chem ya da inspect i warok ki benta na do kan ni structure ko wada krek kat ka man kate ande chem i man ke krek na galiang kontraktor de krek kat kam ka plan wat estimate ko da bu daga building Henry hajing ito wan wa kan ni fencing kat kam ko jing yo yung i man dang bun ki thau yung ka council ki wa ker ki ya ni fencing claim consult claim isa thu le ni claim khana ya ka district council yo li pen yo ko le ni yo li thau ko wa kat ni tu to i thau yung i kat ni tu to i thau yung i ka te man ko em kam Henry mi tip na gi daw mandawan ini de yoi wa kerkom ker ya ki fencing khamtam to dang bun ki thau yong council ku dang i cherot te hajing to ogani na galiang yong i da ra ya ni ka kam po ka executive committee badaw perkhat i ka gi ka bentaw le halor ki ni ki thau ki dang sa cha cherot gila se badaw ya kelam kontraktor habis mantel ki gini gi kini ki fencing ku de bleu andai warok kata ka thau yong council hap em ko hapo ika fencing mtau i ka salak kat kawa man kate kam ka jichem yang ni kesa yo pi kat kam ka plan ka estimate kat kam mod ong ipin ni nagaliong kontraktor da chna u ya ka plan ka estimate kat kam mod Pynkhreh building mod ka man yeno ong kita ke standard size yang di store Henry ajin sket machnai kat kam gitu gi stall jiwa alot i hyper wa dismantle ya kami mem gujing dunai stall Henry kat wa hagatu ko por gi stall mg literally Henry mana da chna kan ni lagi te literally sa sukuwi kene bentai ni kat hadin da insta ini de chemi wa da yoi le kat kam kithau yu dang bun kithau yu nang to u Pynmih dukan Henry kamu ngai pini kat kontraktor kat em ha ka plan estimate yo u chna bu kat kam kata drawing do da ICO te hajing to goni te nagadiang ka estimate committee emijing perkhat i wa lakaman ka mon u perkhat i u pendap i ya warok gitu gi
existing permit ki wada isu ina ka office kyong I wara uperchang I accommodate ki haganika building da yite ule I hadin wada hanobar ke perlu di building haganika yao che I da hiten yo pai yo perchnai dekat ojo ojam ke phone ni yo Pynmih I kita ki store hewani thau dang cha hewani thau hewani kedong iwan kita ki road ki kier kita ki kam ong pi go ki thau yo kang fil dang bun go sa chalai da kami kita mat perchangi dau china store yang I yo pun yo I yo ro ki kan jiwa yo umjo ini le perchangi china yo pun jo pun jam ro wan ini Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya